Procedurata na SDSM štip za izbor na pratenički kandidati verojatno ke se svede na doktori, velat partijski izvori za televizija Star. Dosega najčesti predlozi se dr. Vladimir Milošev, dr. Dijana Šiškova, dr. Dančera Mbabova i dr. Alen Georgijev. Osven njih se predlagati dosegašnite pratenici Biljana Kazandžiska, Marinela Tuševa, potom Blagoj Bočvarski i drugi, no doktorski te iminja dominirat. Procedurata na SDSM za izbor na pratenički kandidati završuva vo sabota, no poslednji od zborke go ima centralata vo Skopje, tvrdat našite izvori. Vodnos na šansite, kako reči si siguren pratenik se spomenu vo imetona dr. Vladimir Milošev, čovek od doverba na predsedatel od Zoran Zaev. Ostanatite, bile so pod jednakvi šansi za što site se autoritetni građani i potvrdeni členovi, objasnuva naši odsogovornik. I nešto za koje vo SDSM zasega se zboruva samo na jedno mesto, važna preporaka pri izborot ovoj pate i Branko Crvenkovski. Za negovite večni simpatizeri mesto na listata za pratenici ke nema. Imeno zaključoke deka tokmu nekoj odniv vo štip i regionot, partijski od autoritet so godini go frlale na zemlja, bile silni, arogantni i nečesni, osobeno vo poslednite dva izborni ciklusi. Vakvi odstav verojatno nema da važi samo za štip, zašto negativni junaci SDSM ima od štip preku Kočani pa sedu istočnata granica, ke gi imali partijata kako frontmeni, ke se znaje za nekolku dena.